South Africa. Ngifuna le video le noma ngizothi ngicela le video le ngoba ngifundiswe ngokuhlonipha. Beyilalela abantu abaningi. Beyilalela sisise futhi. Babuphakela umthakathi, babongezwe emchunu. Nalo lonke ithimba elisebenzisana nabo usisi uJessica. Before ngiqhubeke nenkulumo ngifuna nje ukudlula la kuqala. I'm not a NC, I'm not a DA, I'm not a EFF, I'm not a IFP. Angilutho nje ngiyimi nje ngimile, but ngifuna ukuthi mesikhuluma sikhulume into ezolekelela nabantu ngoba egcina kosuku akufuze kube khona abantu abangaboni, kube khona ababonayo. Kufuze futhi kube khona abantu abazoba ngaphesheya, kube khona abangaphesheya. Asibuyeni lana. Ngey-date the last day yabantu bokufika. Khumbula ukuthi abantu bokufika bangabantu abanama-tuck shop, banabantu abanama-spaza shop, bangabantu abanye abanama-property abarentisa abantu. Khumbula ukuthi abantu bokufika bangabantu abarentile kubantu bethu bala eSouth Africa futhi. Funa into siyibuke-ke manje ukuthi njenge-South Africa sisonke siyakwazi ukuphuma nezwe elilodwa. Okay. Bayahamba ngedate. Vroom ngemoto bayahamba. Na umbuzo wami. Thina sesi-ready noma sesi-prepare yini ukuthi ngedate labantu sebengahamba? Ngedate. Thina nesingathi sesi-prepare njengabantu base-South Africa ukuthi bengahamba. Umbuzo wami oqala lo. Omunye uzothi yes, omunye uzothi ushiswe yini lokho. Sibuye size la. Ngomhla ka-8 uma behamba, labantu ngithi banezitolo, banayo yonke into. Sesi-ready thina ukuthi singaba namabhizinisi kulozo ndawo zabo. Number 2 loyo. Number 3 uthi ugovernment wase South Africa uthi umuntu akenze ibhizinisi eliregister ukuze oSARS bekwazi ukuthi bekubambe. Sesinazo nezinkampani thina ezokwazi uhulumeni ekwazi ukuthi asibambe lama-tax. Sesinazo, sesi-ready ngalo paperwork. Umbuzo enginawo loyo. Okunye ngifisa ukubuza. Laba bantu abanabantu bokufika ababarentisile kuma property abo. Sebenabo nabantu bala eSouth Africa bazongena lapho. Umbuzo nje enginawo nami engifisa ukuthi usilekelele. Uyabona ke la ngifuna ukungitshela lento iyinto ebalekile. Iyinto le right kakhulu eSouth Africa ukuthi siyonele thina amabhizinisi, but uma sizokhipha le mental abantu base South Africa la kanti sikhiphe le mental ukuthi asiyekeni ukuba ama-failure on business. Asiyeke ukuba ama-failure on business. Lokho ngishiswa yini? Zonke indawo ezisemaphandleni, most tuck shop emaphandleni la sikukhande khona ama-Pakistan, most areas ezisemaphandleni, most obaba bethu nomalume bethu babe nezitolo kodwa bawiswanga abantu bokufika. Iqiniso elimsulwa. Into eyasuwisa thina umuntu wethu omnyama uma nesitolo uba nepride, uyadelela, akalazi iclient noma ukuthi akalazi icustomer.
that a problem esinayo thina abantu abamnyama. Ngibuye futhi ngize la ngifuna lento sibuke sijule. We have leaders, a leader wonke lomqiqo, kodwa kunala khona okuzofanele ukufike khona ukuthi umuntu uyiliphi iqembu, ngoba thina eSouth Africa siphila ngalento okuthiwa intando yeningi, kuthiwa idemocracy, la khona okusuke kunamaqembu khona ufana ukungene ngaphansi kwalo. Aniboni ukuthi lento isazodala ingxabano enkulu, ngoba njoba amalida ekhona elida ilokhuzi lomqiqo, kuzofika isigaba sokuthi ilida nelida ivele ukuthi yona ikiliphi iside. Ilida nelida kofanele ukuthi ikhombe membership yayo ukuthi mina ngila, wena ula. Phela nje manje safana nabantu okuthiwa basupporta i-national team. Usazofika la khona ukuthiwa sibuyeleke manje kwi-league, sibone ukuthi umuntu usupporta abantu. I understand lo nto leyo. Okay, phinde futhi ngibuye la. Lingenzeki iphutha lokuthi abantu abalida lengqungquthela le, noma mhlawumbe uzothi abalida lomkhankaso okhona, nami ngiyiphathe yawo, kungenzeki ukuthi zithi zifika i-date base behluleka ukumonitha abantu ngoba ugovernment uzobabopha. Lingiphinde futhi, lingenzeki iphutha lokuthi ama-leaders ahluleke ukumeneja abantu ngezidate ngoba umthetho uzobadla. Angithi thina sithi kwi-march and march sisebenza ngomthetho. Kungenzeki iphutha uba ungizwe nabafethu bonke, nami futhi ngizobe ngiphakathi khona, ukuthi ama-leader ahluleke ukumonitha. Into futhi leyo yokuqala engifuna ukuthi sibhekisise, kungenzeki futhi ukuthi ugovernment ethi uzama ukupreventa ukuthi ube nalento nge-date, base before i-date base kube khona abantu akababophayo. Yabona kumsebenzi ungakanani ohlalela abantu mkhulu. Kungenzeki futhi isizwe samaZulu sikaMdlokombane sidivayideke sodwa. Okugcina into ezobulala isizwe ilento yokuthi sifuna ukuzenza izinsizwa. Ngiyama lapho. Isicelo sami nje leso, let's fight, siwine njengabantu abadinga izikhalo zethu uhulumeni, but asibeni careful. Sengimile.